preuțili da bude educați și umorile sus. Ljubimo se. Nije kod nas dobra atmosfera i kad nije dobro radi. Svađa će vreme da ispred. Teritorija za administraciju u starom punktu neka pogleda prvu stranicu i da je radnici u federalnu 2005. Neka ispravi. To mi govori da je copy-paste. I zato je površan prostor do para. Prva stranica odmah, februar 2005. Rađen izveštaj. Plus tu nije jasno ko je gospodin današnji direktor se potpisao i kao član i kao izveštaj. Da zauzmemo jedan stav. Da li će direktori koji su bili, koji su novi, potpisivati izveštaj ili ne? Da li je u skladu sa zakonom, u skladu šta će biti u ministarstvu, da nemamo problem, ne napadati, ne pitati. Da li je bolje da direktori koji su novi, otišli samo plan, a direktori koji su novi stvari, obavljaju. Nije to. Ako ja nisam bio direktor prošle godine, kako ja mogu potpisati izveštaj? Kada je odgovara. To je jedno. Drugo pitanje je obrazovanje. Informacija koju imam iz obrazovanja. Licencije, topljenci, regresi. Plaćanje licence, toplog obroka za nevećinske zajednice, da li je sudi problem, da li je advokatni problem, da li je u nastavnici problem, da li je u opštini problem, nije znači. Nije isplaćena nikakva nadoknada i zato direktor je napisao da je će izazov, a ovamo sudske takse koje smo zaradili na sudu upravo su većina njih za plaćanje većinskoj zajednici, za licence i za plaćanje obroka i ovo nije viktimizacija. Ovo je isto. Direktorijat urbanizma. Oko kapitalnih investicija važno zapamtio pitanje. Kod njega stoji mnogo manja vrednost, realizacija i neusklađeno sa predsjednikom izveštajem direktora za financije. Neka vide da to isprave, ne smijemo ništa računati, možda je grešno. Jer je procenat realizacije 89% i ne kaže se odmah zašto, ali dole se kaže okuckavanje puceva u selu pa i kuk i pek, nema vrednosti, a za realnešku i 70%. Da li je temo zasadnika predsjednika su kapitalne investicije, nije jasan direktor. Nije jasan. Želim da nije jasan. Ona 5 puta. Idemo proći kad sam to. Građevinske dozvole na stranici nema broja i to se vidi da je rađeno nema broja. Građane su je faće. Da li su te građevinske dozvole date po zahtevu građana u privatnoj svojini ili ima neka građevinska dozvola da je izdata nekome, a da je nije država parcela ili ne znam, objekat naša država. Ako smo već dali građevinsku dozvolu. Pretpostavljam građevinske dozvole se daju za gradnju u Dragaš. Jeste slova, stopna sve je važna i jako je važna. Sljedeće pitanje je oko adresa. 28.894 stanova. Stanovnika. Kad znamo na popisu da je cijela opština 30.000. Da nije ovo bilo priprema za izbore. Te su te adrese koristene za traženje svih majde i prijavljivanje za glasanje u dijaspori,
28.894 adrese. Su prijavljene, tim ljudima su uzimali, između ostalog kad su prijavljivali, gospoda iz Neretvinske zajednice, uzimala im je email adresu. To je sumnja da nije to principirano za prijavljanje zastupati dijaspore, to je vreme izgleda. Nemam stranicu, direktorijat urbanizma, ja imam. Kažem vam, u saradnji sa stručnim osobljem u području eksperata AKK postignuti su značajni rezultati. Ključni rezultati, preko 30.000 građana naših kraja je potvrdilo svoju zvaničnu adresu kroz sistem ARIS. Adresa se dobije na kuću, jedna kuća i jedna adresa. I to je više od 30.000. A opština Dragaš na popisu imala koliko stanovnika? 894. Sad ispade... A odgovor je jac. 50.000 stanovnika. Ako je adresa 30.000, po 120.000. Minimum 4, da ide više. To je tri fače, sam da mu kažem, da ne zaboravim. Voljno, znam. I kratak sam ne pitan, vidim da prestačem. Zbog vas, već su jedni i drugi. Zbog nas i sedi do Pa, sutra. zbog vas ne se ljudi. Pa se ljudima da ne možeš je samo da ga dali. Komisija prodala, kako je. Komisija za prodaju stanova. Čiji? Tvojih. I treba da se kaže ljudima. Znamo u suštini ko je uzme stan, kupio stan. Da se kaže, ne predsjedniče ljudi. Evo ovdje u zastupanju gdje smo to imali iste. Beška zastupanja, to znači da su oni preprave sve koji su. Ne daj se njima, ako kaže nam inače kaže žitelja da je viktimizacija, ja ne kažem, mislim da. Idemo na teritorija znači. Jedan predlog je dobio u tom komitetu za bezbednost, odnoći da je zakući prihvaćanje u stranu glasanje. I ista priča se dešava sa ovim direktorijatom. Kada smo imali projekat dječjih dodataka, svi dijaspora uzimani su email adrese, kontakt telefon i ostalo i prijavljivanje je dijaspora da glasa za, imamo njih, jer oni su vlasti, oni su u pažnju vlasti, oni mogu sve, imaju sve, istuduju upravo, rade sve, i onda normalno većinska partija u slučaju Telekomova, građanski.